أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓe ngure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala jokkuɗo lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. musidɗo moɗon Abdallah Diallo salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗa on kala heɗo yiɗo nde yewtere ɗo, ndari nde yewtere ɗo sabi Allah sakiti nde hara ko jeyaɗo yimɓe aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala naftoroyɗo nde yewtere ɗo o sakitiri nde ɗo liwajihillah, kala ande e sohola e probléme e tana ko jogi yo Allah ittanmo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde ɗo gollitire nde yewtere ɗo ko Allah mari aljanna yo Allah hokkumo aljanna. mi toriki subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo siko jawdi o mapori yo Allah hokkormo jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi waɗandi barki. mi toriki subhanahu wa ta'ala siko faalaɗo gandal e faame e miijo moƴƴo Allah hokkormo gandal wonnugal nafa e barke. siko maporɗo zurriya yo Allah hokkormo zurriya. siko mawɓe mo wuuri yo Allah ɓoyni ɗum e maɓɓe. si tawi komo mawɓe mum faati yo Allah yaafo ɓe hokka ɓe aljanna. haray kanko neɗɗo waɗɗo ɗum ɗo kadi yo Allah hokkumo timmode labade. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, haray hande hiɗen ka page inchallah musidɗo meɗen, karamokojo meɗen, tedduɗo meɗen, giɗo meɗen, yiɗaɗo meɗen Oustaz Saidou Sow. haray hiɗen feƴƴina nde yewtere ɗo inchallahu ka invitation maɓɓe ɗo inchallahu fiyen wawu nafidiren kadi ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko sabi Allah mi woni e yewtirde, yo Allah waɗu kamɓe kadi hara ko sabi Allah ɓe udditiri ɗum ɗo fi ittugol yimɓe ɓen e majjere ɓe naɓa ɓe nder annora iman. mi toriki subhanahu wa ta'ala on ɓe waɗiri nde yewtere ɗo o page ɗo fi yo yimɓe jangu fama dina muɗum, yo Allah waɗanɓe ɗum ɗo sadaqatun jariya. musidɓe julɓe haray tedduɓe teddirɓe l'islam, ko ɓe nodditiri page on ɗo ko Said jangu dina kan. haray yewtere ko mi yewta ɗo kon mi ƴetti mawdu on haray jangu dina kan, bi ma'ana ta'allam al ilman nafi, jangu gandal nafaygal. ko ayyo musidɗo giɗo an tedduɗo, ko ayyo bandirawo an teddirɗo l'islam. musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere wona juutayde bi isnillah. mi andintinay tun hoore an, mi andintina kala musidɓe fiyo on tigi wakkilo janga. kala ko watta e hoore o aduna ɗo naɓidu kañumma e gandal ngal, naɓidu kala kañumma e jangugol dina kan. ko fi hon ɗum kala moƴƴere nde anduɗon Allahu subhanahu wa ta'ala on o waɗani nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam ala moƴƴereji ɗiɗi ma tati ka Allah inni Muhammadu torolayyomi ɓeydane si wona gandal ngal. Allah inni hon ɗum wa qur rabbi zidni ilma. Muhammadu wi'u ko ayyo joomi am mi torike ma ɓeydanan ko wiyete kon gandal. o yiyata nokku goo ka woli sina ɗon. ko lutti kon fof ko innata so yettilam mi ɓeydanayi on, so yettilam mi ɓeydanayi on. la in shakartum, mi wondi so yettila sa azidannakum, mi wondi mi ɓeydanayi on. amma ko lutti kon fof ko inni wondema Muhammad torolayyo mi ɓeydanegol gandal. ɗon woni feere. musidɓe julɓe tedduɓe, enen ɗo fof ko falɗen, wuruɓe meɗen e fatiɓe meɗen, fayɓe meɗen e mawɓe meɗen, duhiɗo e suddiɗo, paykun e mawɗo, ko faala ko jannatul firdausil a'la. yo Allah okku en fof meɗen aljanna. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yeeti en noon laawol sabu hum waɗay kun heɓa ha aljanna. ɓe maki on ɗum man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, kala jokkuɗo laawol hara ngol laawol ngol o jokki ko woni ɗaɓɓude e maggol ko gandal, ɓe maki on ɗum wo sahhala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna. wo Allah newinante e ngol laawol ngol jokkuɗa ɗon, jokkangol ha yahoya ka aljanna. fa ya subhanallah, ɓe naari sa heɓi gandal nga, sa jokki tun laawol ngol wondude e anni e laaɓuɗo. a heɗoto yewtereji bayanaji, a heɗoto darsuji, a yahay ka jangete, a landoto fi dina makan, hara ko importuma kono heɓira gandal. wo Allah newinante e ngol laawol ka wonɗa ɗaɓɓude gandal ɗon ha hewtoya ka aljanna. siki ko ɗum ɗo wonano ɗaɓɓede. ɗo woni toɓɓere aranere nde.
toɓɓere ɗiɗaɓere ko ɓuri e fotude kon kadi e neɗɗo wonɗo e ɗaɓɓoyde gandal. ɗo fuu ɓe innare dey ko be o wawa, ko be o hunjo, ko be o anda hadiseji ɗin fuu, ma ko be o hunjo qur'an on fuu, ma ko be o anda ahkamul fiqhiyaji ɗin fop. La, ko ɓenni man salaka ko kala on jokkuɗo. wano finirten noon bimbi ñande be ñande hiɗa yaade ɗaɓɓoygol jawdi, hara ñande be ñande a fina e ɗaɓɓoygol gandal, ma a yara e kikiɗe ɗaɓɓoygol gandal, ma a yara e ñalorma ɗaɓɓoygol gandal. wo Allah newinante ngol laawol ngol jokkuɗa ɗon ha hewtoyaka aljanna. yo Allah naɓɓen en fuu meɗen aljanna. woni go'o nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kadi man kharaja fi talabil ilmi, kala yaltuɗo ka suudu muɗum hara ko yehi ko fi ɗaɓɓoygol gandal, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. wo hara hiɗay laawol Allah, hiɗay jihadi Allah ha tuma nde hewtutoɗa ka suudu ma. sa ari luttugol e muɗum a kontama e yanɓe shahidi ɓen. kala ko heɓuma e nder ngol laawol ɗon andu ka kontaɓe e yanɓe shahidi ɓen. ko moye mi woni falaka ndehino ma e hara ko ƴettete hara ko yanɗo shahidi. wallahi en fuu meɗen ine faala. allahumma arzuqna shahada, yo Allah arsiku e ndeɗen ma e hara ko e yanɓe shahidi. ɗiɗi tati on musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɓuri e moƴƴude kon kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala on bagori o neɗɗo wonɗo yahde ɗaɓɓoygol gandal. malaika ko anduɗon kon, ɓe ñamata, ɓe yarata, ɓe ɗanotako, ɓe resata, ɓe yeddata Allah. ɗiɗo sifaji jowi Allah okki ɗum ɗo malaika ɓen. nelaɗo maki hon ɗum, wa innal malaikata, tabitino malaika ɓen, la tadau ajnihataha, hiɓe weƴƴitana gabi tanji maɓɓe ɗin, li talibil ilmi, wonande on neɗɗo wonɗo e ɗaɓɓude gandal. subhanallah, malaika e teddude muɗum ko taga e annora. malaikajo goto himo wawi darade ka hoore leydi ɗo hara hoore makko nen no yettoyi ka kammo. o malaikajo ɗo fuu na non goto kadi, malaika guluje 6, nokkugo ɓe inni 100, nokkugo ɓe inni 50. ɓeɗo fo si ɓe ari ka neɗɗo jooɗi himo janga, ɓe ƴettay gabi tanji maɓɓe ɗin ɓe weƴƴita e hoore daɗɗuli ndi on tigi jooɗi ndin. an a yiyay koye hoore tapi joɗɗa ma ha hoore gatal ma e jullere, kono haray ko joɗɗa koye hoore gabi tanji malaikaɓe tedduɓe fi honɗum hiɓe weltori ko yawɗa ɗaɓɓoygol gandal. musidɓe julɓe tedduɓe, Allah temmin teddini bani adama, wala qad karramna bani adama, mi wondi men teddini bani adama. ko haɗo ɓe ñamata, ɓe yarata, ɓe resata, ɓe ɗanota ko ɓe yeddata Allah. tawata ɓeɗo ƴetta e gabi tanji mum, ɓe weƴƴitanama fiya jooɗo e hoore majji, fi ko wonɗa e jangude ko wawɗa a wawa, sabu anniyama moƴƴo on tun hande kadi. ɗum ɗo neɗɗo no hani heɓugol ɗum ɗo ñande be ñande. sa heɓata bimbi e kikiɗe e nder ñallal ngal heɓunde wotere, sa heɓata ñande be ñande e nder yontere nden heɓunde wotere, hawasi ɗum ɗon newotako e nder lewru ndun heɓunde wotere. ma weekend je ɗen o moyen wonen ene wonɓe occident ɓen ga Europe, Amérique, haysi tawi ko weekend on nden ñande sa dawi di lendi o vendredi ina yaade ɗaɓɓoya no wuuriɗa, samedi e dimanche yaw ɗaɓɓoya gandal ko honno famirta dina ma. andita ko Allah tagirma ko sabu ɗum ɗo, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu. mi tagirari de jinnaji ɗin e yimɓe ɓen si wona fiyoɓe rewan. andita no wondema pellet a wawata rewde Allah a janga. kono ɓe inni ko a'rifuni qabla an ta'buduni, ko andelan ko adi on rewdelan. fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun, so on andalan ko honno wawaton rewirde. c'est pas possible, wata marsude ko be anda Allah. ayeji adiɗe tippade ɗen, ɓe innarima juulu, ɓe innarima hooru, ɓe innarima hajju, ɓe innarima ya zakku, ɓe innarima ya jokku enna, ɓe innarima ya ittu sadaka, ɓe innarima ya waɗu ko moƴƴi, ɓe innarima ya accu ko boni. ayeje jowi adiɗe tippade ɗen e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ayeje jowi. ko inono nelaɗo ko iqra, ko jangu. iqra bismi rabbika allazi khalaq, jangu inde jomi ma tedduɗo on taguɗo kala hunde. aray karama ko mere ɗo Said So ɓe inniri page makko ko ya jangu. ko ɗum waɗi si fuɗɗorɗe yewtere meɗen nden ɗo hande ko hen jangu, l'importance de savoir, sabu nafoore andugol ngol. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kamɓe kadi hadis, ɓe maaki hon ɗum, man arada dunya fa alayhi bil ilm, kala faalaɗo wurgol gurdam moƴƴan labaɗam fotuɗan newiɗan woko yo jango. portoɓe ngo ɗum ɗo ɓe ƴetti ɓe feƴƴari ɗon. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki o man arada al akhira, kala faalaɗo kadi gurdam moƴƴunan newiɗan lakara fa alayhi bil ilmi, ko be o janga.
julɓe ɓen ɓe ƴetti o parti ɗo, woɓɓe dari wanwa ɗo. Nelaɗo sesala ɓe maaki kadi wa man arada huma ma'an, kala faalaɗo gurdam moƴƴan, faalaɗo kadi mayde moƴƴere lakara moƴƴan, wo fa alayhi bil ilmi, wo oɗo kadi no waɗɗimo kadi yo jango. Enen julɓe ɓen ko ɗo hanuɗen ƴettugol 3e point o. Janga no wuuriɗa, janga kadi no mayira, naɓidaɗi ɗiɗiɗon hara gotum futaki kuma. So ƴettoy ka Zaburu Dawuda ɓe inni woya ɗaɓɓir gurdam maɗan no wuurirta wastayi a mayetta, hakke ko wakkiliɗa. Wo ɗaɓɓira lakara ma on kadi jango ka tawya jomi ma fiya heɓu aljanna, wastayi ko joni joni ma wastayi ko jangoni ko mayata. Sa wakkilori ɗiɗo ɗiɗi no wanwani, a heɓay gurdam moƴƴan, heɓa kadi mayde moƴƴere, heɓoya lakara moƴƴo jango kadi. Yo Allah okkoyede ɗiɗi no ya rabbal alamin. Ɗo ko goɗɗo feere jum kadi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kadi man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Da gandal ngal hari ko en général. Nelaɗo ɓe waɗo particulier. Kala mo Allah o yiɗani moƴƴere nden, kala mo yiɗani Allah yiɗani gurdam moƴƴan e mayde moƴƴe, yufaqihu fi din. Ko famintama ko dina l'islam. Musidɓe julɓe tedduɓe mo be men yo mesir hoore mum e o hadis ɗo. Ko jelu anduɗa e dina, ko suratuji jelu hunjiɗa, ko suratuji jelu wawɗa firugol, ko hadiseji jelu hunjiɗa, ko dambuɗe fiqhu jelu wawɗa, e dambuɗe tawhidi jelu ko jelu wawɗa, hadiseji guluje ko nelaɗo maaki ko jelu regili ka hoore ma. No gasa haray arba'una nawawil le 40 hadis de imamu nawawi, no gasa hara hay ɗiɗo a hunjaki. E hille ɓe maaki man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Kala mo Allah o yiɗani moƴƴere nden, wallahi o faminay mo dina. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko gurda weli wo ko gurda weli, ko lakara ɓuri welde. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko goɗɗo heɓi aduna welɗo wo e fotuɗo e labaɗo o, so heɓo yaari jango moƴƴo haray hay hunde o heɓai. Musidɓe julɓe tedduɓe, kala e sonja e soholaji e probléme ko bani adama heɓi e hoore o aduna, so heɓoyi aljanna haray hay hunde ala ko perdirimo. Kala gurdam welɗam, newiɗam, fotuɗam, otoje, cuuɗi, ñameteji, rewɓe, ɓiɓɓe, kaalise, ko heɓi e hoore o aduna si aljanna heɓo yaaki haray hay hunde heɓaki. Yo Allah okko en aljanna. Joni noon ko ya mesir hoorema, peesa hoorema e o hadis ɗo, man yuridillahu bihi khayran, kala mo Allah yiɗani moƴƴere nden, yufaqihu fi din, o faminaymo dina l'islam. A anday gandal figu, a anday ko honno rewirta Allah. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam noon ɓe maaki ɓay hina fo yahata ha wawa wonde karamokoɓe kummaluɓe, ɓe maaki ya wonu e nder yimɓe nayo. Wo kun aliman, wonu gando ɗo worteɗo, wonu gando landeteɗo, wonu gando ittayɗo yimɓe ɓen e niwre, naɓa ɓe e nder jalbende e adnora. Ko ɗo woni premier point. Sa woni ɗo, o ɗo ma as-safaratil kiramil barara, ko kanko e malaikaji ɗin Jibril e Mikail e Asrafil, ko kamɓe ɓe ɗo wonita place goto ka VIP. Yo Allah waɗu en ɗo. Fi honno ɓe maki hadisi go firgol o ɗo, wallazi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma as-safaratil kiramil barara. On jangayɗo Qur'an hara himo maîtrise, himo andi mana mum, mo andi ñawoje tajwid, mo andi firo muɗum, himo gollitirde kadi ko Qur'an o wi ko e ñawoje muɗum, o kanko e Jibril wonoyta e place ji goti yawmal qiyama. Ɓe accari ɗon noon kadi menen ettennotoɓe ɓen, meɗen yiɗi yo kono men wawata, meɗen yiɗi yo kono kar hammen famirta, meɗen yiɗi yo kono haysi men faami ko kar hammen wata gollitirde, meɗen yiɗi yo haysi men wawi kadi men hunjike kono men yejjitay. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yejjitari fi ɓeɗo. Ɓe maaki wallazi yaqra'u al-Qur'an, on jangayɗo Qur'an, jangay bimbe kikiɗe jemma ñaloron, wa yatata'u fi, hara mo uttu ettenno, ko kar han Qur'an o wawirte, ko kar han ñawoje ɗen o anda, ko kar han makharijul huruf kalfe ɗen ɗe yaltirta, kono wayni min kad domi jangay. Oɗo falahu ajrani, Allah yoɓaymo duubol joddiji ɗiɗi. Yoɓama joddi ko janguɗa kon, o yoɓama kadi joddi ko sonjiɗa kon fi jangugol ngol kadi. Faya subhanallah, alif goto petto yoɓama 10. Wodi e sahabajo goto e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, woɓɓeni ko Sayyidina Umar, Allahu alam, ko sahabajo ɗo. O janguno suratul Baqara tun duuɓi 7 mo jangude suratul goto so gaynoygo.
tawi o hunjike ngol o wawi firo maggol o andi ñawoje mon o gollitiri ko woni maggo ñande o gayno nde ñande o wadno cérémonie molnaɗo o weltani Allah o hirsi ngeloba o ñammini miskinɓe ɓe hakke ko tawata o welti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi ɓe jannama qur'an on fo pendant 23 ans duuɓi nogay e tati siɓe tippinoyi qur'an on koye nder duuɓi nogay e tati qur'an on fo woni ko tippi an kadi sa jangi woni nder duuɓi capantati capannayi hiɗa jangude on ɗum haray da ko hersinino ko hersini kon fof ko sa ala jangude ko hersini kon fof ko sa acciti ayni a ala wawde kono ɗo woni ko moƴƴa kon ko ya wuuri e hoore mayre ma ya e hoore mayre nde janguɗa o ko baraji wodanma musidɓe julɓe tedduɓe toɓɓere hikkine ɗon nden kadi neɗɗo mo Allah okkori gandal ka ɓeynoɗa ya wonu gando kun aliman wonu gando sa ɗon newaki a wawawi wonde jannayɗo yimɓe ɓen kun aw mutaalliman wonu neɗɗo jango wawa e jogi tun deftere faljitelan tindinelan kala ko fato jiɗɗa kon a yaha jangoya si ɗon kadi newaki kun sami an wonu neɗɗo heɗitetoɗo bayanaji ɗin darsuji ɗin alhamdulillah yo Allah renan en docteur e karama koɓe meɗen ka meɗen nanditay ɓe maɓɓe fuu darsuji ɗi no woodi a jotto ko ma haraɗa waali ka hoore dankun ɗon haraɗa janka ɗon darsuji janga ɗon hara déplace aki yewɗa hay e nokko kono hay ɗum ɗon ko consultugol Facebook a consultata darsuji ɗin hande kadi haray ɗum ɗon labaka a perdina e leer goto hoore Facebook a perdinta leer goto heɗitagol karama koɓe ya subhanallah joni noon sa wonari gando on a wonari jangowo on wono neɗɗo heɗitotoɗo si tawi noon ɗon kay newaki aw muhibban li haula wonu neɗɗo yiɗuɗo ɓeɗo tato ɗa yiɗi karama koɓen ɗa yiɗi jangoɓen ɗa yiɗi heɗitoytoɓen kadi kala ko yewroma e fiyakuji ma dina a watta suna tuma nde landiɗaɓe wo wala takun khamisan fatahlik wata wonoyde jowa ɓeɗo jalkitayɓe jalnorayɓe aybinayɓe ha tigi tigi on meɗen faala doh kono ko tan on mankiri men 24 heures wonno ɗon fewno sahabaɓe ha joni ko on woni ko lutti koye nder ɗin ɗon heññata gurdam maɗan fuu ha ñande ɓe ƴetteniɓe si ɗum non feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo mo Allah okkori gandal okkori mo faamu tawata mo senditande yimɓe ɓen kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa innal alima wono gando la yastaghfiru lahu hino insinanade mo no torade Allah yo Allahu on yaafo mo man fi samawat dennangal ɓemɓe wonɓe ka kammuli wal arde e ka leydi wo hatta namlato maɗum hatta lhitanu filma wo hay liƴƴi ɗin wonɗi ɗin ka nder ndiyam liƴƴi ɗin e ɗuɗude ɗin fappu hino fewtude Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah men torike ma yaafo o neɗɗo sabu ko woni sakitude e gandal sabu ko woni ƴettude tanji makko ɗin fop o ƴetta hakkille makko ɗen e gandal ko Allah okkimo kon fop fiyo ittuɓe yimɓe e niwre o naɓa ɓe e jalbeɗe fiyo wonu sabu ko dande ɓe yiite okki ɓe aljanna fi ko andini ɓe fiyakuji dine maɓɓe kala ko woni ka kammuli e ko woni ka leyɗele fop hino torade Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o yaafo o neɗɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo hatta alhitanu fil mar wo hay liƴƴi ɗin wonɗi ɗin ka nder ndiyam hino torade Allah yo Allahu o yaafo o neɗɗo wonɗo ittude yimɓe ɓen e nder majjere ko moye me woni faala ka ɗum ɗo wallahi en fof hiɗen faala si tawi joni hay liƴƴi ɗin no toranade ma Allah ñande be ñande yo Allah yaafo mo ko on ɗum wata wadde ɗum ɗo fof ko sa wakkiliki a jangi na innugol ko be hunjoɗa defteɗen fof sifa Cheikh Albani en la yeru kon anduɗa kon ko ya feƴƴin kon nelaɗo ko honnuɓe maki sallallahu alayhi wa sallam la an yahdiya Allahu bika nde wonata sabu Allahu fewnira sabu ma rajulan wahidan khairun laka min ad-dunya wa ma fiha ko ɗum ɓurma moƴƴande sa okkama aduna on fuu e kala ko woni e aduna on kadi yawmal qiyama sa aro yiɗa woni goɗɗo sabu himo feewi sonnajo mo tiggotanoko wona sabu ha o tiggo sonnajo morotonoɗo mes wona sabu ha o accita sonnajo urnitotonoɗo yalta wona sabu ha o accita sonnajo mo ɗoftanoki mawɓe mum e moodi mum wona sabu ha o ɗofto paykunkun ɗoftanoki mawɓe mum teddinaɓe wona ha o ɗofto gorko hoynaynoɗo ɓeygure muɗum wona sabu ha o acca aden mo juulatano wona sabu ha o juula ɗum ɗo tun siɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam mi darnira yewtere anden honɗum hina juutingol haray ko natugol tun hari ka page Oustaz Saïdou Sow ɗo salminaɓe salmina siɓɓe maɓɓe e yiɓɓe maɓɓe e weldiɓɓe maɓɓe fou kala wonɓe nder o page ɗo weltanoɓe haray tigui on ko wakkilagol janga wa akhiran ko ɓuri fotude kon foppo e o hadis mum mi woni addude ɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki honɗum wo inna allaha wa malaikatahu
wa ahla samawati wal ardi hatta namlatu fi juhuriha la yusalluna ala muallimi nnasi lkhayr. Alhamdulillah. Allah o fuɗɗori hoore makko wo Allah e malaikaɓe makko ɓen fop e wonɓe ka kammuli ɓen fop e wonɓe ka leydi ɓen fof wo hay korndoli hay ñuugi hay dendeliri wongi ka nder ngayka mum ka nder pulfa muɗum. ɗum ɗo fof hino fewti o wiyeteɗo Allah tawtimo kanko Allah hiɓe torade Allah yo Allah ho yaafo o karamo kojo wonɗo e jannude yimɓe ɓen ko moƴƴi. si Allah inni yo Allah yaafa Allah kanko ko hombo fewtata hay goto ko Allah e malaikaɓe makko ɓen. hay du'a malaika ruttatake wona noon fere ka fewtete to ko kanko tigi subhanahu wa ta'ala. o inna Allah oɗo yaafike mo mi yurmike mo kanko ko non o innirta. kaarijo ɓi kaarijo mi yaafike mo mi yurmamo mo mi okkimo aljanna mi dandimo yiite. sabu honɗum ko wone jannude yimɓe ɓen kon moƴƴere, ko wone sakitude gandal l'islamu kon, ko wone ittude yimɓe ɓen kon e niwre o naɓa ɓe annora, ko wone andinde ɓe ko dagi o woɗɗintina ɓe ko harmi, ko wone andinde ɓe ko naɓata ɓe aljanna woɗɗintina ɓe yiite, ko wone andinde ɓe gandal nafowal sabu ko ɓe tagira kon fi muɗum. an kadi musidɗo julɗo tedduɗo, sa wata jangude ko windi kon ka deftere, sa yii yewtere l'islam wondude nafoore, ɗibbuɗon layku hunkun ɗon kum feƴƴana goɗɗo go kadi on ɗon kay ɗibboya kun ɗon haray a natori addallu alal khayri ka fa'ilihi. haray a tawama e ɓen sakituɓe moƴƴere nden. min tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en e ɓeeɗo, yo Allah okkore en gandal, o okkora en faamu, o wikkora en miijo moƴƴa, o wona gandal ngal kadi hara ko hujja wonande en hara nayi hujja dow meɗen ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓewdituɓe o pasuɗo Ustaz Saidou Sow ɓe waɗirimo li wajhillahi, yo Allah waɗɗum ɗo ka mandakewal maɓɓe moƴƴal. yawma la yanfau malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo wawa nafude sina on arɗo ka Allah ton e ɓernde hisude e shirku. mi toriki Allah min o yemvitaɗo ɗo yewti nde yewteɗo yo Allah waɗu hara ko sabi Allah woni komi yewtiri. yo Allah waɗɗum ɗo ka mandakki am moƴƴo ñande surroɓe ɓen arti. mi toriki subhanahu wa ta'ala kala heɗiɗo nde yewtere ɗo o sakitoroy nde yewtere ɗo yo Allah waɗu ɗum ɗo sabu ko okkimo jannatul firdausil a'la. kala moƴƴireji ko wowla kon e sakitugol gandal yo Allah waɗu geɓal am waɗa geɓal ɓewdituɓe o pasɗo e kala wonɓe darde ɗum ɗo e sakitoyɓe ɗum ɗo fappu ko hokki en aljanna wona sabu ko yaafi mawɓe meɗen fatiɓɓen fappu ɓoynida en e wuruɓɓen. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ila liqa'in akhar inchallahu. haray en ñande go kadi ñande tawata newike wo inchallah bismillah. ko wonno ga ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.